ngam tu chong lek mandewan kata ke beat klik ngam tu build ke tu ke hi hat patterns dan ni build ke ni ke drum patterns ngam tu nah nga yoga ko viewpoint za atau in any genre sa nong ye go reflect ki gini feelings yang gibro mudur kam nga mudur if I'm a hip hop lover leni hip hop fan ma the mudur I'm depressed the dari chi a sad hip hop song the am go feel itu go terang nga nong sa suka banshan la basma banshan ne te ni one shot that better producer Sedang lama. Okay guys, before we start this podcast, I'm intro cing. What a thought entah kerpang le master word yang ni. Tetap chào rằng ngày podcast. Hey guys, welcome to another exciting episode of the Neighborhood Boys podcast. Today we have a special guest with us who have made waves in the music industry with his exceptional talent and creativity. He has produced numerous popular songs and has even worked with the renowned Meghalayan influencer group Team Chiyong. Not only that, he shares his knowledge and insight on music production through his own channel. Please join me in welcoming Steward Lyngdoh, producer and engineer of the Pnar Records. Tana nakong nang chap ko aku li me man you introduce me da ong tentu mai pe ba da boy em pakla na leng yong ngam chapang putit yong me and then plus ko khnami e kichik chapang yang ni ga Pnar Records. Behind Pnar Records man hadu putut and all ke Pnar record wan gan kong to ne putut ke bepun sa Pnar Pnar the man ga bepun ujo idwai ke film chwa nuduk kong gisngi lek ni ke support for love naka we no the hado kan ni lek ke ni ke ambe yu vi ketek room ko jo krek man chwa kan ni ko de krek kan ni ta man chwa yu vi ta man ko work place yang ka tanai ta hado ke support ke love ke jile de wa lu ti ke ka we chwa kong ta man ta e no ga he put yang ka ka ne jing kun boy ka saแต่กันนี่ก็ว่าก็รูมว่าแกะกันแต่ละมันก็ว่าพลีสังกัดใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันตัวแชมเปี้ยนแล้วนะดูนักการมาเตะดาวมาทาร์ก็nice man แต่tentu orang mai pertutup Steward Lyngdoh that's all long middle name no anything no yes Steward yang terusnya bilang ba TV ya dan mes kat agani luti walai me as a music producer la kan senam ngutus kat dalam bam ngan luti regarding music the you be hagayung sem yang ile nado upa nado ga bay lagi hotem me the kam te hier peteng ve ga the nangkong no pa le wa da wa luti vai yung sem ro do gi dia gi le go ruai hotem sia su ki tem putแต่ในแต่ยอไอเดียชว่ากะจักในรูปเต็มมีfamily ยอไอเดียกะจักก็ตอว่าอุปาเลว่ากิดาวเต็มสุรนกี type กีบนใจกี genres กัมตุตะกีมี rock กี pop กี reggae กัมตุตะแต่นก็เบลกูจุเต็ม rock มันชว่าแต่กัมแต่ยอไอเดียแล้วกะจักในตุตะแต่ว่าจะยอไอเดีย how compose วิละมันเบปาพี่เล็กกูจะลายกับ musical band นี่จะ band ไปกูจะเต็ม band ซะมันชว่าAmbek tu gi ni. Ambek ciki 2000 tarai. Di porang kian na tangai ti porang yo kar yo pe jam stage. Mencuba. Iya ka band gi. Ke ngadem pokomo bertu je ke band gi tangjo tem lang ko sa bai ming mencuba. Tip jo tip yo sa bai ming. Tipo. Oh nak ki kata yo tu mi dah. Nanti bawa sama nama satu sama jo sa bai ming do jo hikai hono le berti mencuba. Dan itu ada UPI haga ni ga balang yang balang kuresa.แต่ให้แต่ละอยู่พี่โจเต็มนึงกองชานะกะแต่มีเต็มกีกรรมกับ present varsity มาตัวตัสดังกุลายเต็มเจกี stage กีกรรมที่ concert ก็รอดแต่ form band กี fraki ตัว rising surviving เนี่ยแต่มูตัว
ba meli bertu yo wi ni kita tahu man ujo tem lang be kita cirum tete te ke le ka jo tem lang go ki tengah le ka ujo yo su ko to ngalo ur sia su ko up music am tu the ne ke le the dang dang inspire tem wi sa te jo hikai ke be ngale un chwa tem gitar mun chwa te kam te gitar chwa te tup tem te hikai ke be ngale tem gitar te ne te liang yong pan yo hikai ne ke drum và thì cái anh ngao tiệm drum cái chắc xin làm thế đa năng dọn gì pelang thế làm tu cái chắc xin hậu pa te oleh karo to yo pi the one una neliang umlari neliang war ni tu thì yo pi cerita liang gi rukom tem traditional type am tu te ki da include ki violins ki mandolin ki ro am tu no thì rukom tem traditional te yang rim từ cái style tem yang rim empowerment upa u nei tu penyo nga kecak kan ni ka kamu piman kam keten rai ta kecak kamu ni jing sedang tu kamu ki yang tu te kecak lan nei tu sedang build ka music sedang learn kan ni ka style ni ka yang rim le kecak ni ka thme le kecak kam ter ko to yu pa la jo interest tem gini sur kam ter ki sur reggae sur yam tu no te jo ya tem lang chi kam có bàn hay dùngแต่ในแต่ยอลันtem gini so ra kejak man kejak sin แต่ในแต่ build กันนี่ music ได้ Man may educate me in music through your family ma. Ante lai pura lai mi about music. Ante nga katan man chikat tu la man jo me sla me release tiki shots tiki you know the me flute la the me then the violin la the me the what else now what aja by yo man mostly the lelon me the even you sample something nong ang itu how hay channel yang me la emi how confirm la emi tu la confirm na the ra poi chete the man what's good to hear is that man hampiam ngao ngan chikat tu ngao chan me pass me from music na ngawan hai chimul yang asa ni bro boy man or pass from music that one the tip lu tem ro chan na ne ba yo me everything long kam ong you am ka me chwai beat hai chana track man the tip lu na long anya ne pass na ham pia dan sna fina ba through educate man through from family background na man wada ya pa ya ka ben rang khen na me kam te me ha drum se guitar ya ba pa na de her patan go the family ga background yang family me hampir music dan giwa me asur ba mo hampir asuk ana em nor wa hin yung vi ta ini ka hayung ite kam te herwai wat te karwai kan de ka dia te rwai ko dia le usah asuk rwai dan kira sa tang usah asuk rwai tang wa man ni ki family yang i te ki mahe on sa rap rwai ba mahe lengkit pehe golda tu oh yes ga golda ta I know man no man am ta josnya agse ujar wa gospel you know por man gospel concert ini snya wa bang ha voice gila hampir begitu hampir family background yang pure emang hampir pun tu ki rwai i sa family hampir kan tu pure hampir gina rwai gini nong gitu ya ta okay now next question ku aku lime ta ni wam ya luti ke ching hago Johnny go me as music producer na ya ti man do sedang me do ni ke sini kam te man ka jing sedang kam music producer ayo pi gi struggles the bone gi haga jing lalu ti te ne te ayo pi dang chwa realize ka mon combine ka music ta kejak tu nong em view effect pedal tir pai nga ta I think 2017 mo am te yo pi mun chwa jo lai chi studio kam tu studio jo invite ek perlok pelai pajak kam tu te kam ni kam tu kom le kam tu kom at gin sa tengah tu yo krek wat nga tem puyo ti por em tia rum em tar putih bi le kam mon sedang no tene te de yo idea kejak sin itu kam te sa te mun chwa kam tu jo em sin wa jo temban ro feedback sin ke ban wo ma thmu ta te ti por jo tem o hai te se yo how experience upai ka studio yang ne tu sedang ano upai sa lan ang te gini tiar kam tu kom lagi tu kam mon ma te recording man gan sa TV kejak sin itu por wo yo ga itu temut dang ong asa te kamon sedang ma hayung tengah tiar equipment kam tu me ma itu por ko phone ma
แต่อยู่พี่ก็phone emunu app so กันนี่ประธานตะบนก็อยู่ so ban lab ในแต่ตะ entract ในแต่ตะนี่gitu at sa gi ni DAW gitu gi ken gi wa kam gi hagi wa ki wa hoyat hagi ni Android phone ta te ni gitu perchang jwa perchang ke chak se no kamon ma au combine ga ni ga sound ga guitar ga drums kam te yo chana beat ta kam no yo build ga beat te kat wa dang build ni tu ke chak se te rap mi ke te sound tang not really good atau sao thu cái mobile tam nhiều rồi cái latency problem lại cái te cái min thế này te yo fi te u chpang tu pedal te de pa thit nga te pedal zoom te em ko tu loop ho how you loop te man tem vi man connect cái guitar no thế này te la your idea combine cái sounds cái music cái you know de record guitar loop ho te pedal chisin cái first loop no te de tem gi melodies kam tu te kamon yo ada cái drum sai te overdub yo vi man overdub itu te mot ke jo loop yo record ke sai sin wan te ye fi record drums len ni punu tu ke sound yang ke gitar pechna vi kam ke drum sngo vi te gi ne ke te perchang ke chak sin connect aga ni ke acoustic guitar ye vi acoustic guitar man da fi connect how pedal te vi ka em ke tu ke hollow sound yang ka no te man da fi tuk tuk le mot da em ko tu sound yang ka itu mut rap bass kum tok kam gi electric te kim em sound ori unless le block aga stranger kam ta te porwa try nei te ke jak si perchanga u build cha tu redim de u build redim hotel pedal long the record first track the depth itu te nei te ang yo e overdub not the drum tuk build tu redim itu te Đấy thì vì learn itu dah. Han pia how pedal kat tu kan ni ke ability you create music teh. Tapi vi laptop mau seven pedal just live kam tu tem. Tem por mood devo overdub kam like 5 track teh kam tu ke gitar ke bass ke drums ke rock ke kam nong. Kalau ông save miok tu nong delete. Save gitu ke chana. Kalau kau up lem miok iwa. Up lem miok apun itu om video view up cisin. Da om sim yo dit se so abe kam tu la om e da man e am tu e te te yo vi da ne te da mun ong te mud emi por kam ni man da ong chna gi ni track man ong build ka gi ni music da ho pedal like tu is not possible yo chna gi music te mud hete te sedang no use kete le ko phone di plug ga ko phone ga em ko tu ko vi ke mixer ve ko thir ani de porwa 2018 mri amta no te porlok e kam e give e nga ve te him scan han no amta te plok em ko input yang ka te output yang ka yo fi ha ga ni ga phone dam yo bi plok direct otg le mem ye ga support ko tu driver yang mixer ko tu driver yo pi da hab install ba pi yo read ka ga mixer sa tam ye ga read nang ha phone te ngau tu output hai tu e direct input dah tu jack headphone deh yang phone direct input itu ya. Temana temam te yo record ega. Tenai te record ga tu ye jack bu orang microphone no te ye. Te cibo stand record ga gitar sa. Man record ga gitar itu sia tu input ha ke phone. Te citrak de tem. Tenai te ha second round one perchang de drum. Te build ga tu music rhythm yang drum pun ha te gitar sa. Te pom sia ha second track te. The mana de bondli am tu hai te ta darap yo safe ate darap siao bil hi te music jak darap cham sap kamon producer te fi dang tu por de ha go phone te kamong pi man possible or ye ore chi bon jat te dang tu na hai possibility sai tu te manda chwa lockdown 2019 te te sa yarap on pa te yo laptop cha first laptop sai te pon ta laptop klan re le tang man is good enough sa man more than enough sa yo learn sa tenai te service dangan ke journey learn itu yo gini ki crack version nak chwa ki software kam tu practice ta sedang no cubase kam tu tenai te yo gini effect le darap impossibilities yo mix yo ye itu tenai te kejak yo ga learn tu art gini ki tracks ki music ki ro no tenai te yo an ga experience kam build ke music sa ta hado kan ni te kejak cisin yo learn gitu ki software per software the flow bon ki software de learn dengan tu man ki won go rap nyau comfortable no te stick no hote sa ta fl ka te rap comfortable wo studio one te kan ni de experience ha ki te go software rap.com de man rap suka no build ke music sa Studio One beso
Studio One the nga unit ki thame ga ni Studio One the rap serim gi kam logic jing check kam tu hado gini ki style playlist ka mixer gi copy pi gini ki effect la the serim ga kam logic sa te terap man yo attract ku kre da empor na tu ga attraction yang gi software la na tu la build ka sabi ten Piman nganong may managam tut manda for like mixing la na mixing and all hangas menong ngarau suka arrange and coloring everything tai mana em coloring rap you attract ki kata sia you attract dan sia em kata ke mood la na build ke mood itu yo dang penbang cok there you mix em foran la mix prime la tang wa irong itu ari sia ke style itu ke style of attraction to software mana dia irong itu la mood jing yo professional ji di rap yo professional ke jak mem yo lokal yo simple la tu ada tu diklaim la itu yo mana em tip heaven dur tang man sesumen itu mood yo simple la tu ambi tai mo yo mahigisur gyong me man em kata ga let's talk about originality ma am time yo me em kata ga uniqueness wa man original hagisur yo me man mana ong original mura matano wa mura to wa gini ki sound ki man originality yung ki sound sa teman heaven dur man ni ba kam ong kat ni producer bon hal nong everyone is a producer nowadays ma ong bagam tema bon ha producer kan ni tang wa yung man giwo mi on hagata ka point nong teman they have to create their own sound ta nang kong chwa me wa em ni kwa creator man yo gani ga unique yung gi track yung me ga unique yung gi beat yung me wa gani ga ko man ong wa stand up gi beat yung me na kini gi wa man originality man lembaga ji ka man in which idea man hawan gur kom man yo mi punwan gi kam tu chat ki sound ngam tu chat man yo man ka sa tho mi jan da jingle ya ni ki sound man gi am bi rap kamon sia gi man sia man yo na being a producer it's very easy ma ong ba am te nang sedang it's very easy but choosing a sound is very hard choosing sound your blend your blend go regarding the blending your music itu nong you be mandale ka one ka track mana ongi compose ka track empor you fikam nga ko first approach nga empor you pi ko start naga melody cha empor wana click am tu ante snya kita melody kam te ko apaman ga attract ki am ter kom te am te ko feel of attraction ha te melody snya personally cha snya kam te mana te ni ka melody ra attract ka tu cuma try ga apply empor snya de drum cha le empor snya attract te drum te kata wa em jimbu ji perkara am tu man chong le empor wan ga kam tu chong le man dewan kata ke beat klik nam tu build ke tu ga hi hat patterns le ni build ke ni drum patterns kam tu na kejak sin empor ke ni ke drums chwa yo de yo ke ni ke drums pattern chwa mi klik nam firstly apply it chwa ga yo le yo melin sa the man debo apply ke drums yo pi mudur ta le di ga ke ni ke rhythm song ke drum le di de simple rhythm more over gini ki tiar tem go sia ite ga simple rhythm ta ga guitar ga drums ga guitar ga bass piano leni gitu ki strings leni kam ta the mudur madar ana chi ego tu rhythm yang ga drum in latin style mudur ma dari ega ga latin style te tu ga obviously gini ga mudur kai gini ga obviously gini ki strings won't match much kam tu ladi if ki orchestral strings dem yata origi hagi latin type music ma dia bigam the empor they experiment ni ta te gini ki empor you bigam tu mana apa ga tu groove yang drums nong gini ke groove yang beat kamon kom la tu beat jo perkhat amot ki ke sound go sia hai tu cho try chare ki gitar mana try gitar empor nya te bang hi but mem hunri temen the perchang no di synthesizers yo bi ye q ap gini ki sound ge unique ano then ite that perchang thu gini ki sound empor creepy ya te sound but machan ga man le match ka that let's try why not perchang ba te yo bi ite the perchang ano at ka gini synthesizer sound ha te drum groove yang latin mudram te the le manas nyau the blend ga sedang ano at se bass an sa ha te bi le mudurma
lade wa ongano compose digi kenja rock lani metal type beat nong gitu kan tu vi lade ongano dat dengan acoustic guitar mi to ga itu kuru vi ga acoustic guitar metal song dah sia jutia no lani simple lah kam tu tempor yo vi kam gini ki metal song de ki ke gitar yang ki dem kam distortion ga yo rapman yo create ki ga tu ga aggressive sound dah mana rhythm vi ga drum ga beat yang ga drum le man aggressive no the hate you piga empor naga genre si empor naga ni relation yang kita kaman you talk kamam you talk me you experiment am kam da mudur kam pila mana dat pici chna ni ke beat emi por perkat winang mana chna piga mudur siok pi sample yang gitar mah ko api adi ke drum the empor ke sample yang gitar le mudur ke sound yang ka classical acoustic kam tu dem gade kenja romantik ka ke sound yang ka the drum that mudur dat piga de drill sa setia no drill type sound on the dan piga de kenjatra but romantic with ang the sound yang kilem jit pi gitu gi sound gerap man aggressive it was soft it was now punchy but soft man astraki the gam kete ga ju ga approach te pa ga de wa api ga one ga sound go match kam te empor por de go mem expect but experiment em kam da mana yo vi try the mod empor ke jak sin u champi ke ni ga unique sound nadat pikachu pam sia ka te ke ni ga any track nadat pikachu pam sia experiment ga pa sia ko mom sia dadam sia ko ro I think ke jak sia ba at some part am da the experiment am ka ga ni em genre himi me genre em no nga you vi personally nga menchwa I really love metal Dangkian te like full metal diehard fan ram tu de jo tem gi metal vậy nong chwa te but kadang he one teman dang sao tho menchwa dangkian teman empor ap ngai pro la ite la so empor man nei tu teman sao empor jo ngai te ti man absolute metal sao khai sao ye to sao danger ti sur no handed mem sao tho yi re ti por sao tho yi pronounce gi le ti no rai tu ye kan or kia de gai tu no the you be kadang lagi sengi tu the dang kadang he the sedang upale sedang introduce ngaji reggae ke sedang introduce ci rock leni sedang introduce ci pop chem ni perlok le introduce ci hip hop am ta ta ko wi wa chem jutia to wa kadang aba ge wi pergi genres le man sao suk be ge mem ong ta te mem sao feel ga ta vibe yang ta genre mulada aba tu ke genres yang pop ade that's yang kai ke style sao suk something was sao suk he tu leni la aba de ni ga ki reggaeton le ke yang ki ke style ade sao suk he te la mur kam te be te em ke feel te te de mur no de ong gon ke genre go stika tang man em hi go sao suk sa tang to dang kian mur jo sao suk metal man mi chan ke te metal kamu de kamu ong min tentu pang metal kamu ile choice na kamu rangkian man ngala usla gi lem to heavy metal lagi ni light metal am tu na kamu gitu dat by April and all gitu jo ab rangkian ang kamu ban kamu itu tanak meaning gi kecik dan satu ina em kamu itu gi hard metal yang gi kamu dia rangkian kamu ongon mina ab ngan pro kamu tu ngan pro yo tin yang brungan anten no kamu mana keli lok la me satu me de sur ang imam ab sur ab juga tukom tem na akan te man kam ten kom aku lihat rangkian man mencuat rangkian kamu tu man kam te ong gina a person who love music nong who man was bamya he sur la ni any kind of music no or rap am genre ne ba kam man kam ten man kada ap gisur la kam ong itu kada ap gisur la man bang bana nong te mem ong mudur kam ngala kam ong bun utim ngam ka hip hop na but they never know na man ngau favorite singer yang ngau favorite yang ngam to hip hop dom no ngada ko wi ke genre la ta ngawala ya ko tugluti am te ten na man kami la bomi producer ngam te bomi produce mura te boy someone who you really admire kamu producer pada kam tu na barma ta na bo te yiti bo te review on kam lao no totally different teman ante man kam gini produce music bonsen hab explore but gini kom absurd la na bhala stick aku bi stick aku bi empor man limited ta experience limited kini knowledge ha music amda taman eman gi bro vi man stick ki ha ko teman lerta o me sket ki stick ha tu teman ki tu uniqueness ta itu so em ko man lerta o chem gi
mudur ma if I am a producer mudur ki hip hop mudur ngap si aha ki hip hop ta mudur gini ki hip hop yo vi bon sen dem ki wo jo stick hagi kai ki trap beat kini ki boom baps kini ki ambek ki drills gitu da woro gitu da kentup ke pok hip hop ma dia vi hagi hip hop temut em gi jai ki suryo bila da ong gi chana sat hip hop song gam tu temut penyelek gi ka emotional ga melody no jadi manda ubruan kam tu man producer yang hip hop teman lada ong anu create a happy a sad or leni aggressive song la mod o naga tis yang melody you ka pun peram tu leni naga kamon rukom lag melody yang ka kamon gani ka background music yang ka da jadi we manam tet mod lada stick lada stick hagani ka hip hop genres la temod if you can make you be come on you vegan ka music ma according to what I understand kat ni wat ko nga yoga ko viewpoint za atau in any genre la nong ye ba reflect ki gini feelings yang ki bruda mudur kam nga mudur if I'm a hip hop lover leni hip hop fan ma the mudur I'm depressed the dari chi a sad hip hop song the am ga to feel itu ko atrang nga nong sa so ka mudur snyau tamudur sia ak pelia sia ak cerai sia ak top gam tu tet api gini drill gigi sia doja ga tu type dah sia tu bi ha ya ter kom ke intense ga ter kom feel dah je sia ak ha ta mut kam ter yo bi makam muni o mudur kam ter ki producer man la jet ki gon ga genre le mut kadang ye ki o kamun on pi kadang ye ki express ka te ko feel dah te ko emotion yang ki ha ga music ke the no problem sa gon gi like nga mut bang ve sa te man ite te kan ni te mem jet gon ga genre so to empori pi manda up ga DJ la nga la sa su ka DJ awa ga te mudur la ong gi chana gi sa DJ song la ye gi why not mudur kam gi yong yo pi nga la ko avichi sa su ba avichi kam tu kam kom chana sur kam ju yo pi o chana gi ni gi sur gi rap man yang style of DJ ta tang sa tu be bigag emotion mana api ki suru kamon ga happy vibes como sad vibes como leni man something curious como am ta da the kanu em ga genres yang music le nga jen ye be ki express ka feelings yang ta emotion ki da the doesn't matter what the genres kadang ye ki reflect ka emotion the bang ba music la unless lu de chana klem sa kam tu na de the la yong wi ga chana tang de kam tu na de klem emotion klem de tho wa gi ne klem de come on vi kam de em sim hi wat ki chana bhai te mu de parkhat ba gi yo touch ki yo wi po wi bruta de kata de pin yo de chana yong enjoy it come on chana man to chana ga tu yo pende ni po Terus aku yo mo umur orang tu porang klame man yo go tu ga wi ga em pen mi tentu na me lembaga short spring me mo gini na yo lembaga short so me yo man you can sample na anything kamu tu kemiau and then no tu kunyang and then naga check har and all so when you can sample anything na and make it into a beat Teka yo kan ni man kan ni mostly people create fresh sounds through sample he bonsen man hadu man gini tam producer parang tan mostly ki sound yang surang ki out chemi gini mun hata ka sound ngada bang hata ka sound but then it's all a sample na man wa sample ki ti tier something and all ni unique ni tier ni no tame hakar ha tu man from where did you learn that and man ka experiment yang me ha tu man lamba man ko au share me wi ke jing na you be regarding the sampling kam tu you be ngala porang live ko man chwa sa suk ba tem che ben churaแต่มีใจอยู่วีงาดังว่าลายนอตลิเบอร์ตี้มันใช่ป่ะแต่งาว่าจุดเราสุกาจอดรอมาเป็นซะมั้งทีวีเอ็มพอร์ตนึกก็ตัวกับซาวน์กับตัวมันอัพต่อหากเป็นเลยเอ็มก็ตัวกับซาวน์อย่างกับเอ็มต้นแบบกี่จ้าตัวทีวีคำตามกันนี่ทันเดย่อหากินี่เพื่อนกู explain กันก็ตัวชาลีพูดคำตามเลย explain เอากันย่อมัน detail explanation เอาตัวทีวีมันช่วยคำอีพอร์ตไกด์ที่พอร์ตว่าดังไลน์สกุลพอร์ตพวกเอ็มเรียวคำมันออกที่มันพวกเอ็มเรียวเดาเป็นมีอะไรกับรูปพังกิตัวกับ sampling ซะที่อีเดมพุทธิปีกเอาต่อกับ sampling กันซะแต่ยูวีนึกว่าเป็นเลยเอ็มต้นก็
แต่ import up นี่tu lah dia em tu ni kata dai tang ti ban kamu nu use ka sa te kut chok am te Jowai de te nai te man import chi yong am tu import yo bi ngarang khian na dat karom jo em drum da jo ngal jo sa su ka chot drum be te nong te karom jo em drum ko be te kai ti por de gi chu de gi dun de gi be bu da tang em ko tu nei tu da nei te man sample ka nga kam ga drum sample kam gi da ni te bu ko be nga de gi dun de gi te kai ti por kam ong dang do dang gi te nong tempu yo yi la te man te ko be le te ko be ko wai la de nga yo lan te bu ko be de gi dun de gi peliang de gi che te Semai be de gi peliang simple de gi peliang am te kata la semai be kata la mi ko tu ko sound mi ami ko te ko dim yong ko tu ko drum lan pia mi to ni kata then te yo fi te man poyan ngam tu regarding unique tone at kam te yo chna yigo melody wan ti yo pi ka em kam ga gini gi tonal sound kam mudor kam gi klong gi gini gi kchu gi man dat ki sngo la em ga sound gi tu da te ko tu ko sound yong ki ma aba fi te kam explain ni chari pule em to ni kita em ki gi em por lam to really match on key le but still there is a sound itu da em mi sound itu mundur em por la sngo vi ra hewan gini gi nar gini gi la em ton be gitu da la abe pitang ab no em be gitu em be gi em por la sngo vi tu dat vi ni no the company with han with em go possibilities ha gi effect at gi EQ gi parametric gitu no sngo vi am te boost pi win frequency tu try em be wo em bo ore tu em wo le ni em frequency one nap wo pen mi ga random sound am tu da te puno tu frequency tu le mana dat pichi export ka tu file de pi mo do boost any frequency ni tu te dau kan no dau mi tu ko tu nei tu ko was nya vi ora ka was yau ko kan go yen tu ten puno ko tu ni vi ka extract da de pi export ko tu got pi piece of section ni tu ye pi chna kam ga blocking sound ni tu ye pi chna kam ga piano sound ni tu semi piano le ni semi unique ki sound ata ki import ti ye sound ko tu la sa but kam gitu ki man original sound on gi ka te mut ti bertuj pi gi ong taman ong bi sample liga no ko te sample liga no ko nei wa ka tem le ni sample liga no chu no ko kap le ni kam te ta te ketu teman am te kam eksperimen di sa mana eksperimen fikir kerja kwa fi kusanya am tu le ni teman mi ba kata idea sa itu empor they wom expect you mi sur nei te no mi ba te eksperimen ba eksperimen memang ngakam hangan I in my whole life mo as music producer ngar man kantor producer tam but me nong one thing about me is I never ngam jo produce gi bro ngam te ngan I produce personally jaldi phi nga prawer wai lang ile kau men will kam tu ti ponar wai lang na gila no nga pha produce ke ngam be na ta vi to ngan man I on my wati ba nga to through PC FM tu ta utem ngam ti ba dengan through experiment ngala through experiment ati ba no tem ngam te ra chan learn ngam tu la ngawan use sample kam gitu chan kam use ngam tu nam jo em but then ha tu EPM ngani EP udah slim ni last year bakal release ka ha te EPM I learned something na tipor watau ang ada EP teman I want to create something new teman degi sound tambah lagi hai ki drums sonang drums pattern warachan kamu ada sample begitu manda ya benar kamu tipor sama it nya ban man am ngame misan nya thono am bajulat ko watau degi string degi ji chna di rantu na degi tigi yang gi ha kurki ti ciri kedo degi tu le nong kamu haga hairs na bang ha mana use degi tigi je use something na ta hai tu sa mana jo na me no me use me man to create a melody na hai tu ante man his man joki na ngan ha mau hai por ngam joki ta no tip na man em kata ga mindset wo ule kam te yo ku kam te yo man sound te em na ha sound man i man tip teman nga gi drum pattern man waji ta nong drum pattern than percussion gitu ora cha jo je na through one sample la nong yem gi pangkla kick yem pangkla snare yem pangkla ora cha ta nong teman itu ta man yo no ini udah iya bu first to chette mere me ang ban first to me as man wo YouTube na Tera yo man sample me man sumen itu ga yo yang shekar man
tu yang shekar lah manjim ngi pengkelakat tu teman ante this guy is man so talana tahu. That for like full on enjoyment fun tu fun the quite you try experiment stuff nang tu the gamtet ni ki shikar gini ki ngadam to bam shikar mo yo vi bam shikar na batan ngadam man te teman em gitu ki sound yang ki nang tu shikar yo vi ke shikar yang ka main rhythm yang ka tu chik 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 te ke shikar obviously em gitu sound itu te nang man ni vi teman nei te vi da ang te kan pam ti pala ong sa motor me di ki kenja gamtet ki kenja shikar kenja yi gu em sound na gitu kamon Hi, let's try. The me gitu suram tu lek endek tu the me surah. The gamte ada sample na the bon give sample the gam tu chna sample pack ki bro gam tu the chna gi vi gamte di ni percussion sound bon chna gi drum sa me. The regarding yi melody and your paman melody ki bon use ki di kinja tonal adi gamte gam ong pi kai ki kinja man ki chu ki glass ki rock yo mi em tonam tu. Jadi kita pun senang saya. Yo mi kat ni rak berthai nong mi cem mainly on R&B and hip hop na. Tapi kalau masa ke genre which nyau ha hip hop and R&B nong kat ni nga yo man merap em ni kata ka man kom chna beat ki bang has ta memang em bang pak ha kan ni than. Tang wa sample bagi ki sur yang rem na. Ha so mi. Nyamam syam ka ma tu sur thme yongu to rilen so tripiran. Ke lembak laba ye go. Terus ya betul something dang mitminin. Very old ni sampang aman yang mana tepat yang terima tamu de sample lagi suram. Sample gi yo gi new melody wan itu. Yo ni ka new melody na. Teman kat ni pa man mainly on R&B heavy and hip hop nong. Bon sin chna track ki ani ruwa gi kinit ki hit song no ka outbreak pathan wada pa ha ma o sin ya gi suri ta on da ora ta mostly gi suri orang em bagi sample kita gi yang 90s ki 80s ante chat na mere jom le da experiment ngam tu jan Em you kwa you try out come to the jo try sa experiments kam te thi man ngan te man mu the man big fan gitu gi jai vi gi old sample kam tu gi wada dep chna cha gi program tu Sao give experiment try out the depth the bone sin jo try out game to the jo ngan kong do lam kala yo itu ko sample ni all this ne tu sur mt ngatam memory up sur the car nong tang wa kan ni des dang no up to to yo idea di kamon ga style of music te ini new depths nya em tu chna drill music lam kala ti bazigar mari itu something tu nya video all this lam kala records nang lege the sample yang giga like pen speed giga gajak tem kam gani ka ton de pan ku ki jak lam kala ta ponu ko tu chna melody thme ki ga convert ki ga cha drill music an te man rap song an kono kam tam gani ka resampling ayo bon hagi genre song hip hop athi de genre hip hop nga yo rap bon bhagi sa apa example kai ti TikTok lai ti yong taiga la ti yong da khat tu yong rim bhai tu than sur tama pen kala ki kam tu na wan bang gan man gani new genre gan ni new generation gan nin bang hai na ab hagi 808 na ga tang man sang su kana man something man to create something ila ong ya me na ila we kram me ni because you experiment with anything na experiment me gini kincha sample anything boy you can do something with all Pnar song na the all Pnar song na and sample it in hagani new style gan ni nang daman how would it sound maybe na And I hiu to kam tam you vigini ka kom kani ka programming yang rim mai kat ni para style ka you vigan ni mana on create a song not like come and try that and pom try people yang rim I think most of the tracks were created naga synthesizers leni naga ni ka Khasi leni ni empor ka tu ka rhythm go em tu ka tu use pechna gi let's see man yang rim ta like yang rim is still legend kam there on kam ye ga beat ka quality yang rim man gani ka quality of the music sa the katnian gi style thamen man compose ki music the everything should be detailed you know the let yang to yang rim the nothing man learn de yi thame ye vi man chna sur gi the man on chna drum le ap chna bi ga detail hi hat le ap chna bi wi pe vi snare le ap chna bi drum kick le jong Tega hadok ke bass ke gitar gi lejong tadang menca amplifier man kentup kata hapok tu ke track
แต่ตั้งระดับกลาชิเลนเดฮับรีคอร์ดโนสดังงี้แต่ก็สไตล์น้อยอริมแต่มันนี่แต่งเอามันกิวชนะให้ที่พอแล้วนายก็จะแก่อีกจ้ะotak kamong uri sample gitu ki style yang ki hagani ki generation thame ta iwi nga cham challenging hanong to gani ka pi kani ka quality yang ki empor kani ki yang ki vintage quality da yang gini sur Pnar sur ye pi ki man beautiful ki in such a way wa lango music ki da ta I mana ong ni extract ka tu ka audio gi the empor bio adi ka tu clean quality tero ta ong do empor ka du destroy ga beauty yang ti sur ta tera ong gi resample perchang ho hi tengah ta personally ta le ta ong resample at ki gam tu perchang teman yo le maybe boy perchang le ta yo clean quality yang vocals lani yang gi kejak ki synthesizer lani ki instrument kejak tampai maybe ye hi perchang Nampak yang vila ipor yang kiwan gitu rekom chana ge am tu raja am tu teman it's their job na man tipor satu mi por sini pen mi sun kamai mlep nyoda da mi tam entah kami kan ni pen mi sun normal you have to man kan ni teman you dagi man ngamten man lerta mi wa man wat ye pa pun wan te dur te ye man chis nami wat bampor ga because lengba YouTube lengba Spotify alam tu chat nang yo on teman man kam me am ye no am studio nam tu teman you can earn from studio na man buat kan ta man kan be kata ko on through social media na atau me man mi album ngam tu kan ni ta na social media kam tam the struggle how on da atau am tu ga ti por yo vidai gi CD ke zat nong kat ni di poran the man hab kam ta di ga kini ga YouTube kita kamong emporang do sign in bi gitu platform itu le distributor gitu kurang le entah okayแต่กันนี่ก็ distribution ใช้นี่ประทานได้โยบามันกันนี่ก็ music และ empor ว่าสจายก็เป็น market อ่ะว่านึกนี่ก็ attraction อย่างกันอ่ะคำว่า attract ก็มันก็จะสุรน้องว่า simple but attract กันแต่ gain ก็กันนี่ก็ attention yang gi pajba ta punai tu ta yen go build kan ni views ke kamai ta tengah yo kat ni wa sejan wa ta wa ga tis yo pi yang gi bru jar ke tis yang gi empor da le de style yang I da empor nur guarantee ku mom ku am da ta yo pi kat ni batan da ga YouTube ta kamon yo kamai paisa ta hapku ha ga views hapku ha ga ni ga attention ga subscribers ko ra le no the lirachna gam to music based on a personal taste the empor ke brum kachri ki ga taste yang I the man bom sao to vibes ki ga sur yang I the man nei tu the man empor down ka ta te yo pen empor la dong yu ko mai ba ta pen hun chwa poj ba empor ke teo hapun un vi kini ka music yang poj ba ta kamon ko man ko lock hai ga attention yang oda ko kacha gi attention gi te kini ka music ye bi kam le ti por nga wachema ga ko proof tu por le kan de tu te sur wa confirm tu yang chi yung imam on the book I full attention por chna ga tu sur da por chna ga tu sur bi firstly man ga kam ga background music yang ga video te kadang up kan pham ga ong te dang attract ka nhau man as the simple ma ga bin bo ong do le man ong no need to add anything le nong man le yang ki film ko auri gi man too complex song le te let it be simple but attract and there come ti por yo bi mainly focus ga to na benta ka background te ko man simple ga yo attract ka khana yo to ha tu video no te karu kan pham le man idea nu convert ka chi music to man hay te man jiwa te man ngalam expect sa ong te han pia man sausuki bro memory te man kacha ga attention ngam tu da porchna gi ti serio bi ti por de ga compose ku background ngal dang emite doubt te man sen te ni convert ke ga music mre siak man music iwan the man adap gi you convert ka chi music am tu the man yo ham tam ha go views gi la te han pia man unexpected te empor ke tu go em focus ba han pia ga te go word ko viral la ga te go ku da empor ke tu go I memu
मैं मुद्दों को दे कहते को कैसा हन पिया के attention के ब्रो दे तो ये भी पच भी काम को तुट के so di pong asa it might be a good hit haga liang ong ki na tanga mud haliang ong untuk mud haga tu music mud fully mtok style yang gitu ke music ma tang but I love making those type of music ya vi nga kamu be like nga import nya so kan ki melody vi kamu nu bil attract melodies ki was nya attract ka was nya so catchy ya kam te tu ke di pong poro chana ga tu the ke melody yang kalam tok de fully wat ite kom compose na nga hiwat nang ke sample tu da poro yo ga tu ke sample yang tu di on de la abdo ke sample même yu mudur mi ke music la ma apido ke sample it's just a sample kam tur kom mo art chi background mo jo power cut so mi yo po ke sur sa te da to mut han pia kat mana daran ki chi po ke views kam tu te apply mana te ke ni ke han pia kacha ke attention yang ki ba ra même mudur sa tengah la itu na man grateful lah di nong la ai to por create ga tu même expect nong kam tu man ga but then it's a really good hit lah. Eka di pong sketi por list kikila man through lyrics ora na. Lyrics yang confirm lah deh. Ite isap yang giciyung atau man gi that people know them as a comedian. Man comedy rock lah. Man comedy attract co dang attract co. Dia bi aduk ni ke lyrics lah man catchy ka gam tu. Ta confirm na ada like really creative lah itu. Cik wah itu na kamu ngalai po berkara man cik di pong ketuat ke tone yang ke melody tu nong ka oleh kamu mano yo idea pemsiak aja tu creativeness yang oleh itu man build lah itu kalau kam tam we man em tu ke kam kelas stupidity tone tu ke samples tebut siak lang ke comedy tu Tapi teman build ke kam ke new type of music kan itu. Ma api hak genre le tip song ong ko jiga specific ka la tu ka no poro chnai ka. Atau teman comedy type genre ke kam tu. Memang fully man ke boom bap le ni ka trap beats le ni am ta. Su mud da follow ye ko tu rhythm yang melody ta. Follow ga tu te build ka drum tu kam te an biata in let's get on with it am there come. Tegar yo mana daron confirm chip po tu ong hey bro let's convert it to music type on tu dan pia mana dar tu bruci aran tu di pom itu ade siap sepak la khor ko pia na itu kam that hai tu sai po te ong gimana creativity moment na creative asa itu nem ha nemela let me talk am tu teman tama big shout out itu teman wa dekat tu hai poro chna mi gi beat jan or em perkhat yang confirm itu na teman ni to do something itu yang boleh dah kita baca tu ro ye ro gaman da jo ong ro gine gama last episode tu last episode ko wanu ini nak promise phang di pong en arigato la na nak ong man hai arigato na poro le ki arigato ong expect hai na ong expect hai man yo hit cho ye di pong tok tam ye di pong na badan mie ka kiri di pong itu kita ada point mana tahu empor ke tis ko muri percang it doesn't match with the people there am the empor just go with the flow I think kita wow open ku empor tahu hit ka tahu that empor mostly tahu have fun haga journey mana produce ye sur fun kam haling yang nga one thing I learn nong to no banshan na di banshan one thing I learn from him nong to ong man banshan one o chna suru people love him for his beat ma ola yam ga banshan o man creative ola so creative ki beat yang on ha or kompelau gila sa thum nong pera gi one thing I learn from him nong to man ong man making music nong ong man mem kamu update ye kwa ibru ye ching thang ibru na ong just have fun with it na kamu bana por wa khurunga le collaboration se nong tin na na ai de tang anak stang di por de bom boy ma bom tip sap ma pi gum tem ten na ong cham le ta le nga ong phe ong just have fun oi te ong mem kam te one cha yu tin ni ong ini wala ta just for fun man just have fun with it na te ngane te nong I learn man happy man making music nong man kadang chnai na do machine nong it's okay ta na as long as come on me to as long as you have fun with the journey the man it doesn't matter na ne ba u x like team o x survival
Jowai tu la ông sen ông man make music man chna sur man nei man ta wa ya ko open mi tana ta bon gi artist amma bon gi artist ka pen gam gi yung gi am tu ta pen gam gi vi artist an ki chna gi ne mata Mutskhem gi emun gi wachna ne mata me ya gi ta man am ten na ta man bon gi cha artist bon gi cha ulai tu but then ke example wan go ong ni man go attract wan gi bro am ong do ne ta wa ai di pong ko expect sa TV lada ong financially yo bill haga kamai ko ro taman perkhat hai ga attention yung paj ba saแต่ละดอกอันนี้เรา build กับ real music กันก็ feel อินอีแต่หมดก็แต่ไม่ได้ต่อ have fun อะไรซะแต่หมดว่าต่อ emporium พิลเลดเอาไม่กี่บรูที่คำตัวเลดประคัดกินมันตากับ finance แล้วนี่เลนี่กี่ music เลดประคัดอินมันตากับ for fame แล้วนี่ for earning แล้วนี่ก็ views แล้วนี่กี่แต่หมด have ประคัด in such a way have ประคัดให้เราคำว่านู build กับ attention yang ไปบ้างซะแต่ละเดอองอันนี้หมดโยละเดบุอีฮะกับ mindset yang i mana nado sedang i compose ke music atau let's have funนะแต่ก็แต่หมด doesn't matter you can play back no problemแต่ let's do it our way asa it doesn't matter let us so ki bro mam so we do it for ourselves ram ta kama pen mi sebar le cu itam pai kam gini gi famous artist ma giwa pa ba gi man go di jom go embed in every billboard chart go embed in every award and all gitu nong itu to they make music for people na kam sprang tip kam tijak sut la no kam tu na pa yan mi gini gi underrated kam gitun ka NF ka dax gitun ki they make song for themselves na kin kam gitun di man kata man Cina pair itu kaman famous le. Kaman famous le yofi pair ga itu da. Da gijai wan gam tuan gam ong empor maybe like na pat ma yang wi bru jar galuti yang the mod yofi em go jai en bru mod la da chnau na benta yang ole la da snyau su kan snyau atrak kan gi bru gi sur yang on the man na itu la da bill ga ta. There man jai an gi bru mod chnai na benta ki but the song doesn't really catch da kaman catchy ga itu on the man the recommend rig bro send rig mudor la chna bi something go hit aga music ase mem perkhat pin menta pai ba ma perkhat pin menta ang phi chna bi ani music in such a way man unique aga man sao sukau up sao blend sao pangat view up the mudor no we pai ba da du ga che up to ati kata like something new the night ru kom man curious yang ola kwa yo send chi gi bro ta mana kwa usen chi gi bro la kwa yo kile yo up kita up yum gni gam te pera ga gam te am ta dia vi mudur la da de go memang atrak te empor tang sen lem kwa gi bro sen no te za te go rap man struggle ha ta la mud la da ong chna something go na mata yang i te mud la da kwa i la da perkhat i na mata ka te ga judging yang upai ba la ni ga finance yang la kam te za la ni la perkhat i na mata finance ni ga judging yang upai ba te mud la la da mata yang i te mud mainly have fun adi have fun about cool la what's name cool no have fun to I mean for happiness that to le gan so doesn't matter at all ku la do dam le this is for myself I do it because I like it I love doing it am ta te la ya ka ta perspective to man ka ta man ka la ku la dam le no problemsแต่มันเราเอาหิวเรากว่าอันยกูหิวัดเอายีน่าแต่มันเอามาแล้วหิวัดมันกับ career หิวัน you have to focus on people first ให้กี่ focus ให้กี่กวนกับกี่สังสุขกี่ซะได้the next question I'll go to you me kami gini tradition me traditional me yo chana me tradition teman gawi jingli kwa kuli me man ga kamu nang ga ta ability ga me na ko ye me blend in wegi tradition wegi ni electronic sound gan ni ye me wan me ka tes kwa kuli me te you vi ha ni ga ko one thing ko pa ga mindset ta try your leg to get the tradition and house lene tradition and new modern music no ta you vi gani ga tradition music ka you vi em get like 4x4 with tempo 1 2 3 4 ta mana chna vi gani ga modern music le ka ta jo step ta 4x4 ta mudur you vi manda le gon sur nga le kam jo ang vi man ga was also go experiment new things ta man base mud nei perchang ta
Emporio vivi mjo em mudur mjo empoy jing mujim berkari yuvi mana ong consider hip hop am ter kom mudur ong consider DJ iman DJ kam ta the requirement am to consider the requirement view experience something new on the empor let's try mar kam te perchang pai kam mon hoi kom hoi ma teman let snyang create ka something new on itu the night ten sa te an pia kan ni lan pia possible he memang possible lan pia hoi vet nu sa the night ten vi man build ka sa masuk anu me kamet kini ki traditional mix mi bagi different kind of manong gini ki modern sound kan nila bon hatang asyang isur no man mix man satu na am mix lang teman itu man gaya isur yo am different kind of a flavor different kind of a taste na te when it comes to collaboration when it comes to like collaboration me the bon bagi artist collaboration me drichun ichiyung gi tu so we have bor me something have prints gi de dang em cho gi bo maybe we don't know new dap ta em wa collab lang wa tem ki produce lag wa kentil len ka ta de siang su gi country then it wo trang le country te tu le country de bau tu le we style learning le tu we experience yang music no dia vi ki artist bon ki wa de tem lang ki perlok ki artist kam bon ki nong ruai ve tanong ki timbit cho artist man yo vi ki jar ke tes yang ki dan itu yo vi kam te man ha collaboration kam tu man le lang ki de man nga one thing go nga point in mind de man wa yard you learn a new style of music sa mudur nga man ko one thing was nga suk how let man push ka gani ga level ta man ni push ka gani ga comfort zone da outside of the comfort zone when am por ko overchang te hete ru kom wa jo sa suk ko la bon jai ki artist ko let's say em gu wan gini ga background yang gi country lani yang gi rock lani yang gi metal lani yang gi hip hop lani gi ko wan da sa am ta temut manawan gi am to the empori vi dijo kali ki genres ko avi lani kon ga genres ko perchangi lani am ta ra komon ga genres ang mudur la ang gi country okay let's try ma te manu perchangi ga country music mudur ya vi ka tu ko feel yang ka em tu ga traditional komon avi ga Texas style am tu lani gi countryside style am tu da kai yang Blake Shelton yang yi cha tu so gi tinoro to black to ruai country anit no ruai country kan ni te man yo pigam gitu ki type yang ola man famous man sang suka gitu style yang ola sa dan itu yo pi bona gini ki artist kam tu kam tet ki US artist kam tu ki foreign man jo aba kam tu music yang ki foreign kam tu ki country ki rock ki ram tu da man one ki artist studio kam tu naga different genres that ongi kam tu man hey ngakwa kamu te style sne te jo penap ki ngar example sa penap ki gani penap ki yang model color kwa ki kai kenja hip hop ta import penap ki nga gi yang gi kinit ki thme da ki yang gi nf lene ki yang gi kitur ki rap kam tu that import penap kamu te style da let's try kam te man import ha perdi which na ga tu trang ta de yo ga sta tu base foundation ga kam tu ma te jo em ga tu sai te anda sedang ga tu suwanan what if we try something different ini gini and then itu gini ki artis lah amte mood ki interest kita ngile man hoi we try amte man pun ki artis kam tu man kre kisnya usuk ki like after experience let's try something go rap here te mana collab kam tu the mood the kila yo gi feel ga gini music and in a different way and country but mixed with let's say mixed with a bit of rock lani of blues lani am tada tempor naitu la man pemi ga new style of music ta ke kila your opportunities to explore new music am te mot ke go suit your voice yang kila am tada te kata ga gini ke regarding collaboration the bon ga artist am tu sa su ke bar collab man besa ga yo learn ini your learn your experience the only man exploring new genre man often leads to man different
style of sound na tu mi style sound theme dang muru kuliah teh jeng litu sa dang pen mi begitu tu au man ada le ora cerita man em tak idea man what if we do that what if man mi ente what if na man heta man da explore no mi ga sound ko win na kata kata ni yung promise pang gi yung tani ong mi wa idi di pang man is unexpected nongแต่กัดให้arigato man they expect a lot nong แต่ arigato มันกว่าก็ process ก็ produce มีgitu arigato มันกว่าya mi ke terjun ni kecik nah itu arigato ne pa arigato like beat bangai tane everything bangai ya vi aku ga arigato more jo perkati porwo produce gitu suryo vi rap slemi namukla porwo produce gitu surya tejo ongi tu porwo chamo kan pamong let's try chna new song em perkati wari arigato no sa memang yo to let's make a song name arigato kante imjem le kante munu timut mana ong you make a new music now to kan pam jo ong we ngaman hey ko ai music ko kamte mut em plani wari yo to kate lyrics ni kate kante timut yo vi em por depends Jowai ha kate ko feel yung music yo ye chna lyrics kante da Tega ni ka surga wa ka arigato porwo chna igata yavi heitu arjan ras makla pamsia ga itu but pen similar gi as much as possible yo like you jingai orisa yavi tu em ga ko feel yang ga trap le em ga jaka tu ga rapping te kar ha ga chorus te man reggaeton type ka te porwo chna igata fi firstly jo em ga tu ko feel yang ga despacito style da ketika Latin lenegi Colombian style yang tu terang ong yo ken pam ti porong man ko feel yang kami tu style ko man attract ko am ta tengah sedang cara gani ga reggaeton isa poro le ga tu ga reggaeton like tik 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 tu ga style yang ga rhythm yang ka te sedang jauh perkade ke gitar te kamu no le gitaran hete to de gitar yu rap feel ke tu ga Latin reggaeton nang de gitar ko feel ha ka Tas sedang tem caga gitar. After tem gitu gitar thok gimenki, resample lagi in such a way rap koran tem. Nggak rasa kau man kompleks ke saya gitu. But ambil cisin up simple laga melody. But kalau kom tem man kompleks ah. Atau ile man kau tem bimudur tem pika hausi how deal ini how one key nang. The mana combine lagi like two keys at one sound there am there mud empor early ki keys am tu yele ki pen serim in such a way man gi gubi ka sound the ma api ha tu ka arigato tu gitar kom tem itu the to they tem hi what they guitar I think au yo ga tu di to UPM combine early itu ko gitar way VST they tem itu la untuk man kompleks asa yo is tem la Tete dah tu mut. Ya betul ke intro sound ngono tu bahas tangga. Itu early gitar itu. Satu atas ni. Tapi yo porwa le ga tu yo te perchang try le dega reggaeton. Teman yo kan pam le te mut ngala man bil hi ga te ga expectations re da. Let's try something go kam set ko pun ku i jak mal te mut ole ong ngaman by any means me ye to tam mi ga den te then I demand challenging agar every mindset over then I challenging has let's try come on try them it's not wrong to try more apa changi the mana perchang chna ga tu reggaeton itu the debut tu chna reggaeton to ketika ke chorus tu dari ga tu ro itu ruai terus sedang mi itu chorus aga mai zeru ken pamong te kete jerup se ai tu klong te mana de ga thap tu don te kad hai rapping as nyala di ebe reggaeton no te do man serial be de man boring ga nothing special anymore man da dari chi twist ka jak daga traban kam gi storm chwa yo poi ga main drop at ya ga trap the hete za ate hek tu ga ji switch no ga mar ga trap tu kan pang dat ve am de the night the chna ga tu go beat in such a way man pen pera ga sa pen unique ga ma ye ba mana la chu beat la ram ten boring man lose ki attraction ki da maybe he start ri bang ta mana api ju chi ju boring no de la te da man ngan nga kat hai instrument and tip yu tam na nong bon sen rap ver idea na mana po hai gi melody le ne hai gi chords no tu rap ver idea ngan bon sen
Agi beat hi chna man nga kam ong mene I personally produce for myself only nong. Nga man let you man boring am tu na nga bon sendigi drums pattern dan ne lagi beat man reverse ki am tu na man something make it a half time am tu na. Nga kam tu man de kam tu man I can do something na. Man gambar sample di no itu. Tang man ong creative lagi melody lagi yin nong man rap biar tak idea dam. Wata ite hisab um tup tem nong man tem man ni na keyboard tang tu la. Tem rap yo melody bang na. Siapa pasti ya antu man sang sok na mesin. Tidak sa. Teman kam tu ong man sang sok teman utawa cole ile dia na teman siang yo lock na. Nanti cek share komen. Siang close dia kom iklam itu. Mi aga. Terus gue win yum apart from working with others me ke channel ke me la me. Martha records nong. Dah aku tu Martha records me yo man di video semrap reda on the release me tambah di shorts ben. Di shorts ben nong. Teman gitu ke channel ke me man fokus me hagi shorts mo. You be actually tu ke channel kata uchna emi ki sur ke ada full ma. Tango yang ke group hi am tu kata UPM group UP Martha's record na itu man gi proper lock ai sign mainly go create something sur ke man unique saya Pnar song but in a really different style am dah. Tiga dang mood ia open me full song teman jaina ni dah open me maybe tegap jaina pun muraj maybe ya vi ketu ke channel actually ya vi mamu focus buat open me memang por tak wa am ter hagi schedule la tight am tu nom yo how constraint tiga empor manda yo por relax kam tu rest manda rest kwa ayu compose tamat compose shot kam te maybe for fun teladis now snap ta upload kam tu maybe for advertisement am tu sa tita to boring shot banyak Te hit lebih hit gitu shots semua. Tapi angat kadang gila am tu teman doesn't matter dah. Bukan tu masuk ya. Kamu mega hit cepat mana-mana just for fun. Just for fun ya. Itu macam fun saya itu. Entah dia fokus pada gio ku benci tu nah. Mainly for fun buat saya itu. Tapi tu man to end this conversation biar nak ingat tu saya Jepang ni music production. I want to ask you some personal question lah. Man who is that one person that you can count on in your man hepor was cingcar miam tu dan in your in difficult times. Kadai wa cingcar yin ada mainly kata gabayat sa. Have come to you be one bentana the gabay always number one there one for. The close friend like gabayhi. Wadai poro kre yung le antu ngam jo damu kurga ke bay levi kejak ter important apa pun iki project sagam tu ta gam tu poro snya stressful le ta cek bay nang kong dari one ag bay sa mga bay te ong man bon ngam jo ong wi at man gablay aga gabay man gam gablay kan daw na te number 1 de gabay sa Ini kuli me kata man kata according to my experience mah kuli me man me jo em hipor man ngam tu man kam ter khana ngam tu ni man you love producing you love to do everything na em hipor man the chong me na ngam tu you're the chong me ngam tu you're trying to produce something nong the ba me ura jaj but then suddenly one the mood ame man mem feel me ana mem feel me aja em ngam kata like I knew that the struggle has been like the whole month maybe 2 to 3 months like jo jai ngam that's me mem feel like man kama totally black out mana em kejak mana page YouTube kam tu producer ade yosuka tem ngam tu let tama try tama as soon as touch ga keyboard biar kam tu man uninspired ata kam tu empor man uninspired kam tu de empor nga bon sena de pirang ong yo give up na haga music sa keniat ka music production nong now ande tau him off ajan tau stop chwana sa teman da empor kam tu the ski by teman Jowai ra man empor man meditate pray am ta no the empor praying la am to help ka ye build ka ga ni ka spiritual life la am to build ka ga yil man nete the empor pan motivation da nego praying la untuk teman ni tiada sedang biung build kecak ta let's try maybe empor me ko week so la ni me a piece la da teman me am te empor you be por man uninspired man me ki sur ki wa pim expect itu man cherish agi tu nga cherish agam tu personally na ta empor man uninspired do mood do everything do black out beta
Kalau orang produce lah, feel dah. Di mana a piece of music it was nyau feel lah no, cherish ah. Jadi for mutok kami ki dap kini sengi lah man ke struggle life itu ke ang baik wada man stressful re mom tim nong de man biar baik kar ang le lah man misal sup mood memita empor ni dap terap slamis fi damo produce ah. Tempor kam tu dabo him go vi project you perlok tele yo kam tu kila man de idea plina kam monu le ki penyogi ngaki idea yo kacha sa kanang yo me at least something tang de wa na nga wat semen de man bon sen la wa md mi yila empor total blackout bon tan bon su kan de game tapi total lem tip du le yi ta no ko de kan de game ta ngala wela wakli me ta jingli ta ngala bon sen na man nga than nong nga than ngam tu mudur da chong na kam ni hani studio le nga tu kan na to ten produce man chang mana to explore something nanti mudur da bana nga fully dan nong da ta chi up sao in na mem ta vibes mem ta gila mem nong man sain dang ada close ka tu project orang save ta no jo hinga empor mana dia produce kam tu de ke drums beats de da attract da build da dang build ke jakte da em ke come on inspiration ke jak mana dia people mana dia become clean mana avan feel like I'm feel that shut down direct vi ro na jing chem yo nga bo me chem mem gi vi ro nong man ngam tet sa man offer te ko mood nong he produce te mana dep ngam tet dep ro mana am nong en te ngana ong tam masnya cho ite ko tina indak ngana man mi de gi vi te te dam mar safe ta tai jo ngajo ja hp am gui ko project nong I think kata roman shocking ga jak atau memu perkhat ada wo sang sukan go kam tet ipor wa down feelings kam tu kwa produce something new mi ta the amini with the porodang dep tune ada ukulele the yo mic thamesa o microphone the kwa o try record kam tu ante ta ma try record ga ni ho do microphone de pencha kam tu the record ka ukulele kam tu that ngam po berkhat o man attract ite melody tengah to ite totally uninspired ata ngada ong yo delete ka ke project ra te yo mana da bo le ka ke recording ni ke ukulele bil ka beat simple lah everything simple dari chi sen jo te por lo we chi up ngara ong hey up ne ke ni han pia kli ne ka am record kam te po berkhat han pia kli ni ko record kam ni ka ukulele sa memu do ong to ate attract te melody ni ngam memu do ka te nga jing mu nga to sena yo ong biang ni to ke quality an pia biang ni in le kam te le ne ni kmat record ukulele yo tip sap sa the yo vi mana de bo record ke te sen jo te ong ate ta ong hey yong yi ni kli jo nga ong ni ma mi no try out ga ukulele biang ko biang wa sa te te bang ke te ne to sim gi ga ne ki tu ro nga de mu do delete ha ne pro ga ni dang mu do yo delete batan se ko te try out si fa tu am te ta in si fa ta hadin am tu am ni that Boyz can pump ga te hey brom to im ga nga Hellow kita ola ingat sekali Khasi como que em kata no em to im ga nga ne pro kata de ikni ada sedang go man ikni to le amai nga kini ke surga mu dedicate ga chna mu dedicate o build ga the music la mu the man the feel ha da kata music mu feel ha ga tang but dan kian tsnya sukha ga te mu tsnya pala da that chokan paman tu para phone hey bro the dep klim yo tu bro nem to yo ga nga de nga la phone te por la hey ab yo ngam te ne on the bro ne the hey last do yo the collaboration Pnar ngut do release ki jan ga ne ama chok di Pnar chok Pnar betul ama release kan ini meter man agate teman totally mti baza ro hit ko hit teman kate mem expect ji no de expect kate good expectation dum binde kate like totally le ga based on trying out sa ong yo test ta beng mom biang la de biang la dep se tu al da karu yo de ka chikian sa su ki ga de le ga mon su ben dep recording the dep mastering the dep the whole song is complete so release so release
kata-kata kesuruh em perkara dah. Tak lek itu di power feel down ada. Itu power down go feeling am tem mi idea sih tengah try tem kam dah. Kalau you the build kata music itu dah do what the whole song is complete. Itu unexpected sah. Itu man kreatif mesti por man unexpected. Unexpected. Dah. Temut dewa memu dedicate memu ang man kreatif kini kesuruh am dah. Me do tamu one thing nong go man shock bahan do ne nong. Ma about you to tinit khana minak stang na man ne pha kam oi me te nga man hagani interview man nga prepare ra man vi ta ang boy me pass me man through music class ta kam me man ang boy maybe man kam te man would lai long ba mi boy lai music class me pha you to me flute le te me te wara chat le te me na ta jan pot man khana te ni man shocking ha man wow man without any education na learn me through experience ni through gaya ke bapa na man shocking ha gitu tenis na dedication dedication asa kata lerta o meyas ke di wani wa I sasuk itu mud dedicate baita ngala yo fikat o dangkian o sasuk I music teman nete build ke dedication itu temut empor hom yo like music class ora jad but nega give you apply teman nete build ke dedication itu dah sedang practice sedang uji dah nete kejak Finland mener ruan snap skat sedang mulai tem first do te ga drum tema tangkian do te first ga drum bisa ko yo pi chhnong pa menchwa te ki im jo em drum he jong te puru jo em drum dia pa te tangkian ai te porang kian de chhnong pa vela li tem drum kiri pa chhnong pa pa set up drum direct drum tem za te por dang rus nem na san nem am te de yo tem za ni drum pa me mere taba me instruments rang kien man video music your sound your everything man creative man so creative na ta ile nga wan wakur ro me ni podcast no daslam komo ba daslam tipo na do por wan gi chi yung ne makla por wan arsen gi yung sen mere wan gi arsen mere por wan sen mere arsen mere wan gi sen na do wan confirm ong nga lam kun mo Steward mana kia wong ayo ong de kwa song kut interview gi producer na ong ne phagi producer teman gi artist ki em chkadong bayom tai timit ke buru kita mak wan mana wagi wa timit ke buru kita wa through their music and their sound na ta wan to know them personally ne yo tip ki dur gi di petut ki everything merap tip na phagi producer bon send me like to producer tag yang ki no nga teman chwa ta jo ong yo kan pam nga man insecure nga jo man introvert ada man ong yo hey bro pa nga ma yo sa tang credit le por roma da ong yo mem kwa ong mi viral ni mem kwa ong man active ke social media ni mem kwa ultimate ki buru le da in man ghost producer am tu le ghost am tu chene bro man ngam te ong kan pa mang por jo ong nga te hami da tu se dang do an sa ta in pa perchang pa gamon te ngam te wat kan ni teman up till date teman bang hi sasuk hi te producer kam te social media yi tang man dewa imi wat yo man viral wan yi mem tang man comment teman hoi na bhai la ong man biang hi pen mi u kon phom me na chalat because lem pen mi nga credit yang men le man gi bru gi wa mudur kam ngam tu example ma snaw gi sur yang gi kon phom pang hana tang man timir o kon phom nga te I want that producer na tam timit mena taman kam tu na pen mi ume chala taman yagi bru gi wam tim gi wa yu isnya sul man they know you na taman tip ki taman la rakwa gi sna sur man suki kontak kan na eten taman biang hi saman shout tu kan man wa chwa pun ko ringa ni podcast ni ta em ngani ke kam kinja question and answer lai na ka one speedy answer wow kuli mejingli da kam oi me ne man me chuba one word answer la hai da anything kara kwa me chuba la hai ma starting at tema ready ta what inspired you to become a music producer Dr. Dre hey Dr. Dre Now, which do you prefer when it comes to production tools, analog or digital? Analog mo tam analog mo So what's your ultimate goal? Make people happy. Ay, good one.
Then name a skill you'll need to master to succeed. Kali skills mainly try learning more. Learning more. On That's instruments. That if you could produce music for any film or video games, which one would it be and why? Background scoring fantasy films. Gitu. Animation apa. Ah. Ngada udah jo yusuk kayak Disney ke orang nang. Kayak gitu aja. More kayak gitu je rap. Gitu yang Disney nah gitu. Disney ada. Background music. Good one. Ayam semisi. The 5 best producer including you. 5 best producer tu dia orang like ini ke producer pun duk best mah agak jar style yang kita Banshan lah best mah Banshan itu ada ini Wanshan lah best mah producer ada ini ide kau tercu agak ada kiwa ini ke producer kiwa tercu agak ada ke Ijani Rafael Martong. Rafael Martong la best va. The 3. Rafael Martong. Rafael Martong jo producer gini ki yo yakit bokta. Jo producer ma chai ti so ro you know. Tela one of the best producer yo so kirko gini ki creative yo. Later I think so we in there. So we are women, no? Ringan puye ri. Ya dang buon av puye va. To so we you were rap das va to bandit le. Das va. Bandit. Bandit le chke va. Ta fa ka bandit. Ta na lenga ngan da me hau a som em. Na em kwa ong ye em kong se. What's your favorite snack? Snack TV for production jan bang benda lah macam apa bang iyo mai terai yo TV video ni betul hal di ram no itu ini naga ini kita rak perlok bo itu otherwise it's not bam gilis ko alam tu bam gede for produce okay nganya chen ni tamu ini hap omile betul mah your favorite movie then dom cha ko yo so ga to kamo ma pi I like love gitu ki animation ta no do rang ki no do ani Shreks okay next question what's your go to DAW for music production we mo you one go to ma chi stang mi man hotet na la gatte ta man FL ada man get into it FL is so easy to use mah. Man kadang very complicated na. Tahu mana tip na smart ha. Your favorite release track man gua produce na. Your favorite release track. Yang memang you collaborate maybe like anything. Favorite bon gua masuk buat one saya have to choose. You ini gua release buat lah kata buat terus masuk ini di dia. Di pompong. Harus itu kamu kata dah masuk gila man tak ada man unexpected itu dah masuk gila. Naman ada cina hyper mundur gila teman. Kacian itu hadirin amter masuk gila. Dah. Tetapi am terani the chua pengkudian ni podcast. Dah kuat mikelam one kipat bak gua spot yang me. Yorok dah nukong ikut belai yorok gua dah jo ya timit yorok gi plot ko jo wan itu ada mio je pertu yorok gi tapi gi bro let's say gua timit ala dah ngai jorok gi tahu gila belau nang lang gi churu pi kurku pi gi yo sem yang pi the upcoming producer dah naliang ngata mot do your best bon betan gua nga samsuk ko nolan ki cho se then we that do the best they can create the best music they love remember to have fun along the journey yeah thank you so much for watching. Give a thank you. Give a thank you. Tadi.